Agayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, naimbag nga orasyo amin asa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemars Studio, iri Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Philippines. At yung mga rutin na sumangbay di programa Dear Manong Nemi. At ito di pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinembag ng oras kada kayabing nga sa nga pada. Kumusta kayo? Siyempre, kaduan tayo, nagiti kaming ti pamilya tayo ni my one and only mami, Merlin Pascual Ruiz. Kastaman tayo kini Sharina Ruiz Gawiran, agraman kini Nemi Ruiz Jr. Kumusta kayo? Aldaw ita iti Miyerkules 13, ti mabilang iti bulan ti December 13, Wednesday. Kumusta kayo? Kaya iti amin ngag-birthday tangal daw, isutin tayo muna kablawan. Kaya iti amin ngag-birthday tangal daw, happy birthday, sino da? Ni Ruben Madrid. Happy birthday, Ruben Madrid, from your brother Jess Madrid in Hawaii. Yan. Kasama tayo kini Gemma Leia Rosal, iti Madrid, Spain, from Esa Sugitan Rosal. Kaya dumanto pa yung antay-basa ngag-birthday, kablawan ngag-birthday, happy birthday. Ito yan ti kanta nga happy birthday para kada kita amin ngag-birthday tangal daw. Happy birthday! Adabay belated happy birthday kani Estrelita Madrid from your bayaw, Jess Madrid, iti California. Hindi kalman. No ita, gati aldaw da ita. Yan, happy birthday. Ang iyong kaarawan, nasa araw na ito, ipinagdiriwang. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka sa buong may kapal. Tahan mo na ang lahat ng katangian, kagandahan at kabaitan, kami bumabati. Once again, kadagiti birthday tangal daw. Happy birthday ni Ruben Madrid. Happy birthday, Ruben Madrid, from your brother Jess Madrid. And happy birthday kini Gemma Leia Rosal, iti Madrid, Spain, from Esa Sugitan Rosal.
Nagkita mo pa yung birthday, kinantay tayo yung listahan tayo papagaya. Ma, tap na tikas tagat saan tayo nga makabasol. Yun. Happy birthday! Happy birthday kay ni Irene Joy Akdal. Ayan, dita, Canada. Irene Joy Akdal, happy birthday kay ka. Uy, 14 minutes na tan. Advance na dyan. Eto, 30 nita, di ba? Ni Jessie Loyola from Teresa Libed Loyola, iti London, England. Happy birthday kay ka, Jessie. Ayun, kastamat ng kini Shane Cyril Dancel Palma from Daisy Gubatan. Ayan, kayo na ibagate tayo ni Ruben Madrid. Kastamat ng kini Tata Junior Bagain from Criselda Bagain. Nitapid di Ilocos Norte. Happy birthday kay ni Juicy Kutod from Telma Agbayani. Happy birthday kay ni Alex Pasion and Christine May Pasion from Gloria of Bahrain. Happy birthday kay ni Shien Palma from Daisy Gabutan. Happy birthday kay Erika Ballesteros from Mama Mary Chris. Happy birthday kay ni Nathaniel Seus from Sandra Ababa Tagatak. Happy birthday kay ni Regina Hobilianos from your sister Karkata Iripita. Ha? Iulit na natin Christmas birthday song. Sorry Happy birthday kay ni Regina Hobilianos from your sister Clara Den. Happy birthday kay ni Lester Ben Benjamin. Happy birthday kay ni Lester Benjamin Jose. Asama tayo kay ni Maricel Ramones. Pag-birthday ito ni Maricel. Kasama tayo kay ni Eric Ramones. Ayan, speaking of Ramones, napantay di Kalman dita. Crispina Banday, Ilocos Norte. Napantay ka dayan Laika. Apo, nag-bravo ti anak na yung Laika. Ayan, kumusta ka, compadre? Parang ni Renny Ramones dito, Canada. Asama tayo kay ni Josette, kasama tayong ito yung misis na and family, kumusta ka dito? Thank you Rene. Happy birthday to you. Advance happy birthday kay ni Violet, tama ba? Violet Terenal from Lola Christine Laguardia and Arnel. Ayan. From Lola Christine and Arnel, advance happy birthday kay ka Violet Terenal. Advance happy birthday kay ni Carlo Laguardia. Carlo, from your papa and mama, Arnel and Christine. Happy birthday. Happy birthday kay ni Celia Pagaling. Ayan. Happy birthday kay ka Celia Pagaling Takdiran, dita Dubai. From your cousin Vicky of Rome, Italy. Advance happy birthday kay ni Ray Caliboso. Ayan. From your wife, Mariel Lagasa Caliboso. Mariel? Okay. Advance happy birthday kay ni Willie Gonzalez from your sister Yani Gonzalez. Happy birthday kay ni Samuelito Ruiz. Oy, Samuelito Ruiz, dito Barangay 1, Bakaray, Ilocos Norte. Naggapo kay ni from your mother, Herminia Ruiz, dito Hawaii. And congratulations. Ayun, congratulations to Maria Sharifa Gawiran Agarano. Yeah? And Russell Glosela Layugan for passing the nursing licensor examination. Ayun. Congratulations ka na kayo. Kablawan tayo. Congratulations once again to Maria Sharifa Gawiran Agarano and Russell Glosela Layugan for passing the nursing licensor examination. Nakana doon, kita kablawan. So happy birthday, congratulations, and happy listening, happy viewing kada kayo tangal daw. Ito yung Miyerkules, December 13. Ini programa tayo, Dear Manong Name. Padanan nyo papagayam ti surat ngayon tayo padayawan ngay basa.
Di pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Jenny. Iti tubo iti Bakra, Ilocos Norte, Philippines. Agdamag nanayad ka nagtrabaho ita sa Jai, Waipahu, Hawaii. Babayan di pa nang isurat, panangurnos ni TJ Ness, music lover, iti Riyadh, Saudi Arabia. Madaanan nyo nga dahil papagayam tinte pa nang ibasa. Anya nga tati pagkasalitaan ni Jenny, madaanan nyo papagayam. Tayong ka na gitinayit una yung namang tratrabi ka tayo. Once again, thank you keng ka, Renny, thank you. Renny Ramones dito Canada. Ayan, stamatan ka ni Laika, tayo anak na nga gwapo. Agraman kan siyempre ka ni Josette nga asawa ni Renny and family dito Canada. Ni Flor Grenia Valdez Rin, thank you keng ka. Flor Grenia Valdez Rin, thank you keng ka. Agraman matan kini Compadre Ernesto Layowen dito Hawaii, thank you Compadre Ernesto. Ni Herminia Ruiz dito Hawaii, stamatan kini Jessamine Nunez dito Jordan, kini Junior Ricardo Junior Nunez iti Batak City. Ni Jovito Lydia Reduca Salas, kapkablawan na digdikakabsat na dito Pang Bakaray, Ilocos Norte. Tas kani Rizal, kani Susan Sales, Adelaide Asuncion, kani kaanakan na da Donald, kani Laura Omipig Sales. Ay, kani Compadre Rogelio Boy, kani Delia Baldonado, agraman ka Dabayaw, Roland, kani Kabagis Seni Ostiano dito Canada, kani Abirat Arnel, kani Ipag Christine Laguardia dito Australia, and of course ni Mila Padua Pascual, kani Irinio dito nga asawa ni dito Australia. Na Susi Agas Coley dito Canada, graman kini Marlene Nagon iti Hawaii, ni Marlene Nagon kahit na ipakamuka na iti kasapunan iti Pre-Need Plan nga taga Hawaii. Kontakin nyo lang ni Marlene Nagon nga trabaho iti Valley of the Temples iti 808-221-6590 221-6590 iti pangkontakan nyo kini Marlene Nagon nga trabaho iti Valley of the Temples no kasapulon kayo iti Pre-Need Plan dito Hawaii. Hi, kini Virgie Maranan Umawid dita Hong Kong, raman kini Pinks Gabayan Agag dita Singapore, ni Esa Sugitan Rosal, kini Alex dita Australia, raman kini Nelson Alwag dita Canada, ni Feli Ruiz dita California, ni Maria Reyes ita Italy, ni Jenny Reyes taka Bayasi, aglaman kini Jules, hi Jules Nicolas Jao. Yan. Kasama din kada Clarence kani Lou Pemanuel dito Washington, USA. Ni Ronald Agader Tadios. Kumusta kan Ronald? Graman kani Da Wilfred kani Ofelia Daos dito California. Ni Esmeña Dagupion. Agraman kani Florence Takason Barrios Italy. Ni Nomer Esteban Agreso dito Macau. Ni Adrian Sacro, ni Lani Lacalaustro Pasyon dito sa Singapore, kay ni Renato Supnet, Fred Agunoy Subia, agraman kada Ruben, ngag-birthday tangal daw, happy birthday Ruben, kay ni Jess Madrid and family, ni Novelin Lanio Agream Ramos, Romel Makadangdang Galapon, agtagtagari ka matan, guni ka matan Romel, ni Tulits Sahagon, hi Tulits Sahagon, ayan, nasama tayo kay ni Merly Pambid Ballesteros, the Ron kini Mila Nelson dita Oregon, USA, ni Mila kumabkablaw kanig ng barangay Barong ken Baksil ding Ilocos Norte. Sama din kada Ignacio kini Neri Alvior. Kumusta ka paring Ignacio? Papagayam dayto nga ruden ti pagkasaritaan. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayong Jenny. Tubo iti Bakra, Ilocos Norte, Philippines. Agdamag nanayad ka nagtrabaho iti Waipahu, Hawaii. Babayan ti parang isurat ni DJ Ness, music lover, iti Riyadh, Saudi Arabia. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, idi tinak inararapaab no saan amaadaan tinaragsat a pamilya.
Naragsak a pamilya manon nemi tinarapa pwede. Ngaman niya nakinaulpit ti panawen, tayo walagas naman ken nailupit-lupit ti kalintagak anagayat. Ta tinapilik nga inayat ket iso. Tinagbali nga sanggir. Wen, tinapilik nga inayat nga isot, agbalin ko mga sanggir sa likid-ked iti may sa pagtaingan. Ket isumet, iti nagbalin nga anay, nga nang ripog iti dayta nga ayat, manong nemi. Manong nemi at tuyak mamet nga umayagpasag ken pakibin ken ka, tapno intaman na talaytayan digiti pagteng iti napalabas. Nakaibugasan wano, nakaibugasan ta sa liday ken pakaasutan dagiti sennaay. Ken pagaribasayan dagiti lulua amang dayas iti natikaganen arik na. Ngam sagbay man pa iti amin manong nemi alak man pa dito agundaway o may kumablaw tineng kasatan nga orasyo dita Nemers Studio. Kastamat din ti sububukay la pamilyam ken kastamat agablaw ak dagiti nagkaado nga tumartarabay kada ito napinta sa programa Dear Manong Nemi. Ken kayat ko pa nga pagyamanan ni DJ Nes itin na panangisurat a panangurnos dahito apakasarita. Iti may sangal daw manon nemi agsisimparat dadda iti panunot ko. Agang runan na unay pampanunutat. Nurumbeng ka di wano umiso dahito nga pangadeng ko. Gapo kadi tanaguguran ng tiriknak iti saem sakit ken panagsagaba. Gapo nga ruti ulpit ken panakairurumento pusok nga gayat iti napudno. Babay iti maysa nga parswa manon nemi nga nangitalkak ti amin-amin. Ngaman niya tinaramin na. Dinerder na nga namin pinsan ti pusok. Ket arig na kaslaawanin ti mariknak nga ayat ken kuana. Kayat ko ti manglipat. Ken kasla kayat ko ti agibales manong nemi. Kayat ko met nga ipalakam ken kuana iti dayta nga parsuwa dagiti na impalakam kaniak nga saem. Kanya ti rabintek. Umiso nga ta dayto nga pangedeng ko a makiasawa manen. Tapno laing makalipat ak itimpalay tinuulpit nga asawa. Ti asawa at manon nemi nga saan naman laing nga sinubadan ti ayat anapudno a pamatig ken panang taripato nga impay ko ken kuan. Anyan nga ulpit ti panawen manon nemi. Tasyak man ti rinabak na. Rinabak na pinagang angawan. Manon nemi. Kayat ko ti mangedeng, kayat ko nga aramiden ti adda iti kis iti pusok ken mandar ti panunot ko. Hanya turumbeng aramiden. Natukay manong nemi dahit ang enak pa nagpampanunot iti umasadeg dagiti talong anak ko. Uwain manong nemi, pinalawlawan dak ang nagtugaw iti sibay ko. Ket kinunak ka na ko, anak. Anak ko. At kahit kung ipudno ka na kayo. Ket sabi ko mata, maawatan dak. Anya dayta, mama. Dandanida nagagadan nga nagsao manon nemi. Ket imbaga kon. No anya desisyon ko iti dayta gundaway imbaga ko na mismo kanakuha. Anak ko. Ada plano min nga gasawa kini Tito yo nga Jake. Ha? Ma? Kasano nga rodan ni Papa? Mama, ti kayat mi kat isumatlayang ti kaden natayo. Saan mo ka din kayat nga ipayan ba iti may sagundaway? Saan mo ka din nga may kanpa iti sa bali agundaway nga magpakawan ken mangawat manen ken kuana? Tapno makabagdaden natay manen. Ken naurnos betlaing ti pamilya tayo. Mama, ha?
Ito dayta nga sa ludsud, ti naunang anak ko manon nemi. Kasladadda nga rimtab, ti sugat iti pusok. Napnulahing kaya't kong ibunanag, ipaskag kadakwada. Noan niya talaga ti marikriknak, kanoan niya, nagiti impapay kaniyak ti amada. Anak ko, lamin ano kun nga impaaya ni ti gundaway ti amayo. Ngayon niya tinaramid na. Anya tinaramid ti amayo. Kalpasan ti ado nga pamakawan kan panakaawat nga naramid ko kayang kuwana. Ngayon niya tinaramid na. Sinurot na, kisinurot na ti pagayatan tirik na. Babayan tinalubungan, nga ragsak. Itinamin adun nga liniputan na. Itinamin adun nga lupit-lupit na ti kalintagag na babae gagayat kay kuala. Nada kayo dati sa saadag. Ikanyo ka di pala ang tigundaway. Tinamin adun nga ikanyo tigundaway kan pamakawan. Saan ka di nga pagpatinggaan ti amin? Uwen, manong nemi, saan nga nakauni di kita nakoy di day tagundaway? Kaya ba talaga nga saan ko nga malapdan pa iturik na? Inarakot na. Mama? Owen, mama? Amumi. Amumi ti ado nga sakripisyong kinibapang mi. Ngem kas anak, mama, numabalin, masimpa ko mapay ti pamilya tayo. Nakaikadeng akon. Mama, kahit saan nga mabalbaliwan pa iti pangitin ko. Nakaikadeng akon, kapotasan ko nakayat pa yung sublian ti amayo. Uwan manong nemi, nakaado nga gundaway ti impay ko apang makawan iti asawak. Ngem nagpatanga, nagpakatanga, nagpakabartirak, naging bubulsekak, oreg dadata, ter aramiden da, ter inararamid ti asawak, tinararamid na pa nagbababae. Ngem pinakawan ko pa'y laheng. Ngem tinasakit kad dinapulos inikan iti pateg na itang inak, panangil ilala ken kuana. Ipatpatay ko na, tinapudno, ang naman niya, tinaramid na. Iti day tagon daway, manon nemi, jak kuman kayat pa'y nga nagipen, tinapalabas. Tadyak kayat nga dada, nga makariknak, ti saem, akaslapan nakaderder ti puso. Kahit kung impalagip, kadagiti anak ko, manon nemi. Tapno di kasta, kat mawatan dakmet, no apay nga ramidek, iti ginak, panangikadeng, iti sabalin manen, nga nak panakigasan ka. Diyak kuman kayat pa'y nga lagi penti na palabas, tayong kariko na ikupin kon, ngam apay nga ta, nga dahak manen dito'y, amang lukib, iti naundahin nga panawen nga ikupin, iti lakasan nilagip manunin. Oen, live-in kami, iti asawak nga ni Jacob. Kunak nga ron, iti nakam ko. Iti tagbababawi at no apay nga iso tinayat. Kayat ko la ko mga roden, nga di agar-arim kanya kang tagapasukin, nga glaklako ti asin. Iti inasawak, wano na kiasawak. Siguro awang kumatikas ito nga problema. Ngayon samad namin na kayat, de tatang manong nemi. Nakuna na, ananuan ti tagapasukin, ang mga nuag na nahayon itong agkaklako ti asin ko na. Kaya di dumteng ni Jacob iti lugar mi, manong nemi, aslakla, nabatumbalan iti kinagwapo na. When, inaramnak, kaya iti panangaram na kanyak, gabot ipatpatag ko isuna, iti na minsan laeng nga naduktalan ni tatang manong nemi. Iti panagpakada ni Jacob, iti na minsan nga panagpasyar na kanya, goodbye kiss nga.
Hindi nakita na kinisnak ni Jacob kunamat ni tatang. Ay, awan sa nga mabaling nga saan ka agkasawar, ha? Agkasawa kayo, si ka Jacob. Kaya ba mo na kita naganakang ka? Ngem di nga kaaldawan ti kalay sami kini Jacob manong nemi nakapigpig sa ti bagyo na. Nagkalay sa kami nga talaga. Iso nga imay sa Jebalite dati mangkasar kada kami. Ket kinuna tinangkasar kada kami di malpasen ti seremonya nga da kami tulayangen ti mapan mangi-file iti munisipyo tinagkasaran mi. Ngem ti makadakas manong nemi na itungtong ko haging ka tinapalabas nga 2 bulan ket idi malagip ko nga mapanisubmit iti munisipyo tinagkasaran mi. Saan damatan nga awatan? Nag-expired ka noon ti visa ti kalay sami kini Jacob uno Jacob. Ngam dita nga pagteng manong nemi kat damat pagsayatan na ket di. Apay ko na. Ti kapsat ko, may sa karikri kapsat ko, ket napagasatan nga nagturong dito yung Hawaii, kaya di maamuan na, nga sa amadgayam, nga awamadgayam bisa, ti kasarmi ka ni Jacob. Imbaga na nga mabalinak kano, nga alain, da kami nga kiina, alain na dito yung Hawaii. Wen, tasaan nga rod nga naipapel, ti kasarmi. Manong nemi numampay live-in laing ti kasasahad mi iti asawak nga ni Jacob. Naragsak kami iti panagden nami babaen iti kinasaldet ken kinagagat na. Nadan kami iti 3 anak manong nemi 2 nga babae ken maysa nga lalaki. Manong nemi iti medyo na unday basit nga panahon apan nagururay ko't petisyon mi nga giina babaen ti tulong ni manang ko. Ket nadanunan metlayangan ti gundaway manong nemi ipapanmin iti Hawaii. Nupay, adamat sakit amariknak manong nemi tamabati nga rod ni Jacob nga asawa. Wen, mabati. Nupay kasta manong nemi ingkarik kang kwana. Nga pamanlakid di makapagplastarak iti Hawaii. Kadaramidok tumet ti pamuspusan, tapno maalak isuna, tapno makapagdadan na kami. Yaman niya, di kiti naramid na manong na imi. Anya, di kiti naramid na kaniyak, kabayatan ti kaadak dito'y Hawaii. Saan na nga tinungpal di kiti karina manong na imi. Sinaktanak, dinerder na ti pusok. Iso nga, kadawan di kita anak ko manong nemi. Ngawan kan mabalin ko ma, karikak pa iti sa bahala kong daway. Ngayon sahanin, nakikaday ako na. Makikasara kon ka ni Jake, nga ulit tagka mismo ni Jacob. Gayam, hintay ito'y tuloy, ngay basa, dahil surat, ti makasalitaan ni pagayam ti nga Jenny at tubo iti Bakaray Lugos Norte, agdamag nanaid, kag trabaho iti Hawaii, iti pa nang isurat ni DJ Ness Music Lover iti Riyadh, Saudi Arabia. Hintay ito'y tuloy pa pagayam, amuan tayo na sa dinno ti pagtungpalan, dahil ito'y nga pakasalitaan. Orahin ti ni Mami, nga iso ti mangibasa kada kiti ma-acknowledge, kada kiti nagnagan nyo. Kaya sakbay nga mauray ti ni Mami, papagayam mi. Kiti dadunga pa nga tayo pagyamanan ni Lilia Jackson, iti Florida, USA. Thank you. Stamitan kada Ones ni Roberto. Roberto ken ni Ofelia Subia dita Italy. Agramamaten kada ni Edgar Villa Sumawang iti Toronto.
Ado nga rin ni maming mangkablaw ka na kayo nga agbuy-buya ka na kami papagayam. Hello, Mami. Good morning. Hello, good morning, Daddy. Aha. And happy viewing kada kita sumaganad kas kumakin ni Remy Aguinaldo. Ni Remy Aguinaldo ket kabkablaawan na ti kabsat na nga ni Rudy Godale. Itinagilian Nueva Era, Ilocos Norte. Kaya't na ipadanon ti nabara nga kablaw na kada kayo ken iliw na kano. To It's Mings, Hernando Arlin, Pinks Gabayan Agag, Jess Madrid, Joe S. Serolf, Rose Onciano, Priscilla Soniega Cerdenia, Jacob Gases Suniga, James Galantes, Virgie Maranan Umawid, Nora Nerida Ramos Nagtalon, Marites Paulino Ballesteros, Mercy Guerrero, Jordan Bolibol Bimayong, Raquel Cuadroferte, Reynalyn A. Pascual, happy viewing ken kaken. Kayat na nga ipakadanon ti advance nga pinangkablaaw na ken lakay na ni John Lee Pascual iti Barangay Tartibi, Santa Maria, Lawag City. Advance happy 8th wedding anniversary kadata kunana. Siena May Navarro, kablaawan na ti familia na iti Baxil North, dagiti Lorenzo family. Chodoro Jason, Mary Ann Palino Velta, Joe G. Serolf, Gemma Agawili Sarmiento, Carol Cariaga Mawirat, Elizabeth Sabordo Racadio, Lani Olep, Romy Ramos, Mary Jean Tagatak, Mirnalyn Duldulao, Virgie Maranan Umawid, Lovely DJ Lumbo, Andrelyn Sacro, Hilarion Ramos, Leti Cabo Sublaten, Simeon Gapos, DC Doke, Mafel Pascual says happy birthday to Eric and Maricel Ramones. Hello Simon, Maima and Mafel. Also to Nema and Michael. And Carla. And Carla also. Sorry. Ferdinand Pimentel, Melanie S. Pasugnod, Rodi Jean Tagatak. Endless Love de Guzman Rave, Ruby Agtang Pacheco, Mildred Mawirat Cariaga, Cecilia Dumawal Martinez, Mariviado Rabina, Iyang Ganitano, Arceli Galarce Collado, Miles De Vera, JP Ranches, and Jam Jam Gregorio Santiago. Okay, thank you, Mami. Ayun. Lagi na papagayam, ti pa naka-acknowledge na kinalaknakan yung agbaybuya ka na kami. Thank you, Met. Iti panagbaybuya, no? Agbaybuya pa ilayang Daliando Rasidera, dita Italy. Tanabayag batin nga awan ti pakiram, saan batin nga agpadpadlaw? Ayan, kapkablaw na kano da Alma de los Santos nga asawa na, graman ka da Jerry de los Santos, Marlon Malaki, Vanji Malaki, kani Prudencio Malaki, graman kani Yusing Subebe, kani Armando Cardona. Ayan, kasama tin na kani Armand Coromeng, napaigmatan ka nga agpadpadlaw. Armand, kumusta? Ni Fina Akdal dita Hong Kong, kumusta kan Fina? Graman ka da Boy Eliezer Rosario, ni Lisa Arconado, ni sino pa ni kitay ni Maria Gombio Rivera, ni Milagros Sera Vergara, ni Florendo Barit ita Hawaii, kasama tayo ni Jenny Beth Duruyan Andres, kumusta ka? Ni Eddie Wow nga batsko dita California, Gimbert Vicente, kasama tayo kada Bernard Canililia Bonus RMG Burn dita Hawaii. Sino pa ni Teresa Libed Loyola iti London nga hanggang padpadlawan, kumusta ka matan? Ni Mary Basog, ni Mau Mua Ubay Agbayani dito Spain, agraman ka ni Merly Ibos Reyes iti Italy. Pabagayam may intayon ituloy nga ibasa ti surat. Di pagkasalitaan ni paghayam tayong Jenny tubo iti Bakaray, Ilocos Norte, Philippines. Agdamang agnanayat ka nagtrabaho ti Waipao, Hawaii. Panang isurat ni DJ Nes iti Riyadh, Saudi Arabia.
Pinanawan mi ti asawa. Kaputasan matasigod nga makaumay kuma. Kaniti panagmaymay sa amin iting kam panagpinakada namsag kari-karikan sa pata manunemi ti dayta. Apa nagsarita mi kini Jacob. Saan ka matanagan, Jacob? Makaumay kang tumatlang sa Jawa Ha? Kaya anok mo ti mga laking ka. Uno, mang petisyon kang ka. Tapno, baka pagdadan natin matlaing. Kahit sabi ko matagsing-singpet ka. Sing-singpet ka wan. Oo, baka tikawan ko kat sabanin tutububuramon. Diyak kayat nga madamag ko nga makarman iti dayto. Uy! Papi nga pinisit mo na. Mabuong dayta, kinmarigak dayta. Ikarikeng ka, Jenny. Saan kong itong aramidin? Saan kong itong aramidin ti agayat iti sa bali? Kabuta si ka lang tipat pati ko. Ikarikeng. Uwan manunay nakalalagip. Dede nga panagpinakadami kini Jacob. Namsak karigiti-karikan sa pata titong galmaysa. Ngawan ti sabali nga ayaten no saang iti dua. Sunakan siya. Ala kami layang tagpinateg manunemi. Nagamiran manunemi iti bara ken irut ti arakop kenagek ngeng kam nagkalanglangan. Napnekak anang arakop kadik-kadik paginamatyo kinabaskad nga pamagi ni Jacob manunemi. Nariknak na kiti na bara nga bibig na nga nangitayas kadigitiya. Dayta nga agek kiti na dumaduma paset ko. Uwain manunemi. Napatalgadan manen dayta nga karing-karimi. Kat namatihak kang kuha na manunemi. Haking ka nga nadanunan manunemi dayta. Ngayon papanaw min dito Pilipinas na kami nga karikitan nako. Tapnos ang kamin, unog night kamin, kanagtrabaho kamin dito Hawaii. Erikadamin dito Hawaii manunemi adunga tuok ken sakripisyo tinak sinagrap. Nangro na ti iliw ko ti asawa. When? Ngayon may luliwag kumantlaing dito nga iliw ko, babaeng kadagiti anak ko, nakaludludon ko ken kadandan na. Iman niya dagiti naramid ni Jacob kabayatan tigaawad ko manunemi. Dede pinanawak asang gabasit nga negosyo mi nga iso iti mga sikaso, sari-sari store. Ti video okay manunemi nga ipapaupa mi agraman kadagiti baboy nga taraken. Kaya mo kidi manunemi kat amo na katong palen ti karina kanya. Kaya nawe awan nga namin pinsan. Kaya po nagpukaw, nagkaslaso. Kaya batik kang kuha na manunemi. Kaya po nasunutan na tinagbartek, nagsugal. Kaya kang runante amin manunemi. Tinagbabay. Nagsakit ka manunutan. Itilikodan ti kinabudnok kang kuha na. Itilikodan ti kaado di kiti pa nagpapakaasimi nang naruna ka nagitan nakmi. Nasan na ko mga ramiden ti mang pasakit kanya. San na ko mga ramiden ti mang rakrak ka nagiti karin karimi. Ngayon narukop ni Jacob manunemi. Narukop. Kaya po siguro taligpim kam lang hindi kit awan ti bisa ti kasarmi nagikasarkit din ti sabali nga babae. Sakit manunemi. Dahil muna pa ng loko na kanya. Dahil mo na manunemi pa ng derder na iti puso. Mata mo kapag kurkuranga kang kuha na tanotaki dawan na idi pauitak mo. Kanya pala iti sa pulan na kadatapay tricycle ngam nagpukaw amin di gito'y. Ikaw po ti kinasugodor kinabartikero na kinababaero na. Nemi. Yung pagpagabok, hindi ka nagiti anak ko, itinda pa nagpakpakaasi.
Tapno pakawanek, tagpakaman met ni Jacob. Dumawdawat met ti sabali agundaway. Inawat ken pinakawan ko. Ket adabi kedi gundaway idi manunemi nga digiti anak ko. Idi mang petisyon ken kuana. Tapno umay kumarito Hawaii. When nahawayway ako maidi manunemi nga makaumay met ni Jacob dito Hawaii. Nga man niya tinaramid mo. Kaskas di manunemi nga tultuloy na tingin na luko na. Malaksid nga dalang ng asawa na malaksid kanyak sa asawa na malaksid nga dakam nga dua nangala pala ti sa bali nga babae ti biyag na. Sakit man na yun. Kaya namin adun nga pa ng luko na kanyak. Saan akong nagsubli? Saan kong nga isubli pa iti pa nagtalik kan panagayat ko. Kabutado nga luha tinagarubos kanyak. Kaligiti nga panawen manong din. Ado nga karkari nga agbalbaliwen ng panay amin nga ubaw inuulbud day nga kari. Wen, tayo dadanes naman ti kalintegak. Inlupek-lupek naman. San naman nga sinubadan? Ti panagayat ko kayang kuwana. Sinudak na nga dinerder ti puso. Ti kinakauro manong naimi tinaramid na. At asawa nga inayayat unay at na madkayam nga gayayam iti apoy ireden na ti sa bali nga babae iti ado nga babae. Uhay manong naimi ado nga babae nga nadaan pa yan iti sa bali nga anak uno anak kadagita nga babae. Kat nakaroon manong namin di pamasakit nga nataramid na. Uy, tayo kunakon. Agsugal, agbartek, agbabae. At apikit damag ko din nga usar pa yun, iti siya mo. Iti kas dyan nga aramid na manong namin. Hayat kadipay laing ti panangilalati kas ken kuana. Siguro maron na kat sandak ang mababalaw na kiti anak ko. Nukas taman ti desisyon ko. Nasakit mat kadakwada maron na kapot ati amada kat sandan nga naiturong iti na ti kilo-kilon nga dana asursurutan. Tekang kalayan ko sa saludsudan manon na kat no abe kasto tinsubad ni Jacob iti panakinak kinaman nakaawat ken kinapudnot panagayat ko ken kuan. Huwen tsak libaken manong nemi at dapay laing kaumidungan, kaimudungan na iti pusok. Ngayon te kunako na da pagpatingkan ti amin. Naglipyas to pa iti dram, oris agkamasit lang at tedtenanong. Tintukid din tao nga daan ti puso ang makarik na ti apges ken panaas manong nemi. Naging ka, ngeti day tagundaway manong nemi katagala-ala ti panunod ko. Nurumbi nga makikalay sa akin ni Jake, nga angkel tinagbaling nga ex ko. Tapno laing makabalisak. Tapno laing may pariknak met noon niya ti saem ken riknat ken saem ken ut-ut tinaramin na kaniyak manong nemi. Ano mabalin lo kumakit adadapi nga direct ti puso na. No dapay puso na manong nemi. Bales ken pananglipat ti kayat kong aramiden. So nga man ko na ito nga banag karagitan na ko. Kayat na kumapay nga ti gundahong ay ti amada. Ngayon ti kunakon. Naladawan ti amin. Ken nalpasa ko nga nahikadeng. Masapol. Nga kawid ak sa di Pilipinas. Tapno ti kasta. Tinabayagan nga ibagbaga ti ikit uwen manon nemi ti ina ni Jake. Ngano mabalin la kuma kat isu da kami kini Jake ti agasawa. Namalagip ko launay manon nemi di na minsan nga nagpanagpasyar e pinili
nga puon ken lugar da Jake. Dito siyempre nga namamok dagiti partido na. Kat dito nga namamok ti may sabak kat ina ni Jake. Ay, anak ko, no saan lang ata kayo matlaing ken ni Jake iti agasawa ka po tane. Kasi ba't tinapasama kinibiyag yun. Dati yung langarudan anak ko, oray nalakayan na nga baro ang nasingpet, nagagat. Iso da ito'y ni Jake. No sabit lang ata kayo kini Jacob. Iti agasawa, nilayan Jake nga anak ko. Mayat ka. Kadagiti nga gundaway manong nemi, katkas lang ang awpay lahing ti amin. Ngayon ka po, iti sakit tinakam kan panggap kong gibalas, iti sobrang inararamid ni Jacob kanya. Ti ama di kiti talungan na ko. Iso nga nakikadeng akon. Mapanak may kikalaysa kini Jake. Uwain manong nemi nakapagdesisyon akon kaditi pa nagbakasyon ko, nakiasawa kon o no makiasawa kon itinalakayan nga baro nga uncle ni Jacob. No mampaisang ko nga iayiten. Ngem, masapol makikalaysa tapno mabales ko kan mariknamet ni Jacob ti saem manong nemi nga impalakab na kanila. Iradak na rodan dito Pilipinas na tinungarod iti pa nagkalaysami kini Jake. Kad ado dagitiya na ipadpadanon kanyak manong nemi amas daw nang runas dagiti partes ni Jacob. Juan, salsaludsudan na no apay nga tipay ulitig ni Jacob ti pangisukatak. Kengkwanan, apay nga ni Jake. Yan sang kuidang yung kaskaso manong nemi, sawan dati kayat na nga sawan. Juan, saan damat nga isudag kawes kinun ko naklatan ni tinakam. Kaya di may sangal daw manong nemi saan nga nagagagara iti panagsagang ti dalan mi iti dati nga asawa. Liklikak kumay di manong nemi ngam kinamakam nak inigaman na titakyag ko. Mabitlahin Jenny. Jacob, mabaling ka di ngagsarita ta. Panagkunak kadawanan tinaskan pa pagsaritaan ta. Tanya kumapay lang tinaskan ang pagpatangan ta. Paunay ka ba tayo? Oh, habay. Tasyak pa ita, tadabasol na. Tapay ako sa tatikunam. Jacob, paunay ka ba tayo, Jenny? Ori na sukuman. Ori na sino kumaditan nga lalaki di pakiasawam saan lakit kumangan ni Uncle Jake? Mamay, nasaktan ka? Nasakit? Nasaksakit? Tara makiasawa kaya sa mo kapkabagyan. Nasakit ka. Ngayon nasaksakit manan. Yung mismo ng uncle mo, di pakiasawa, kasta ka din. Manong Naimi, saan nga may libak, itirik na kan kadagadi balikas ni Jacob. Nga madlaw ti Sam, ti barukong na marikrik na naman ti sakit, nga narikrik na kidi. Kadadadapay nga pinasurun ko, Manong Naimi, tapno marik na naman ti Sam, nga narik na kidi lip-liputan. Jacob, hanya ko man ti bibiyang mo. Nung ni uncle mo, ti pakikalaysaan. Kat isumat ti pakariknak, idayat. Ididita nga nangig ni Jacob Manong Naimi, madlaw ko adadalim mabasit ti rupa nakit kinuna. Jenny, hindi da ito yung ngayon naramid mo. Na ito'y kaditi na panunot mo pang balas, itinaramidak ka. What do you think, Jacob? And so what? Amumat gayam ti masaktan. Amumat gayam ti masaktan. Itinaramid mo kanyak, anya ti panagkunam. Sana ka di ka nasaktan.
pakawanan ako, ma. Pakawanan ako, ma. No pamakawan, ti daw-dawatin, Jacob. Napakawan kan, kapulayan karagitan nakta. Ngayon ti ayat, ngayon nak narik na idikan ka, awanan. Nabayagan nga na ikupin. Kayat kung ulitan nga ibagakin kayta. I don't love you anymore. Awanan ti oras ang pirgis na kung mga ayat nga mariknakin ka. Kaya pati nalabas ka nararamid mo kanyak. Sinayang mo, tinapintas kumagundaway. Handa ka kumamatan iti Hawaii kakadandan nami. Inkugtar mo, tinimbag ang kasat mo, Jacob. Pamagayam talaga nga ta, nga matuloy ti panakiasawa ni Jenny, iti ulitag mismo ti ex na. Ti ama, dengan di talungan nak na. San nga tan nga bubukwel pa iti pamilyada, pamagayam. Hindi ito itultuloy nga ibasa, posible nga ito nighibos papagayam. Hinamantes dita, hindi man ni-acknowledge ti kiti nagnagan nyo papagayam. Pangururayan tayo kani mami. Tayo gaman, kanigda dumapay nga tayo pagyamanan ng mga tatrabay kada tayo, tabarbaring no mangriknada. Kasi ni Pastor Butak Aguinaldo, Natividad Viernes Aguinaldo, dita Kaway, Hawaii. Yan. Ni Mary Jane Villa. Hello, Mary Jane, dita Canada. Salamat ang ni Alex Columa, dita California. Hello to Pearl Padayaw, Sabuyan, dita Hong Kong. Nagapukin ni Alex Columa. Hi, kini kompadre Felix Agnaray-ngay. Saan tama lang nakamagkida din may ka dito balay? Yeah. Tanay kang kakumamit yung souvenir mo. Felix, sabi ko matagkita tanto pa. Sakbay nga subli ka dito Hawaii, ha? Dakan sa dito Mindanao. Salamat ka ni Preci Dagyo dito Hawaii, ni Ricky Antolin, ni kompadre Dencio Barit, ni Marina Ruiz Suarez, Marina Ruiz Suarez. Dapat yung mga liagasin tinagan mo. Dito Hawaii. Da Rodel ken ni Annabel Kakal iti Italy, ni Juma Makadangdang. Thank you, Juma. Ni Romel Ramago. Thank you, Romel. Slamatan ken ni Erlinda Jaramillo, ni da Arnold ken ni Nelly Acuma dito New York. Cesar Ruiz iti Hawaii. Ni Evelyn Tarampi. Thank you, Evelyn. Slamatan ken ni Jenilyn Guzman at Suara ken ni Andrelyn Sacro iti Hawaii. Ara to yan, papagaya may ni mami nga mangibasa manen, kanagiti nagnagan nyo, i-acknowledge na, kaya kayo nga bas agbuy-buy akin na tumtungig kada kami. Mami? Happy viewing also to Marivic Kadang Butak, Lita Felix Castillo, Arnel Valiente, Lynn Jose, says hello to my mother Marina Jose of Katuging, San Nicolas, Ilocos Norte. Jania Rey Nerida Moises, Tulit Sahagon, Marinel Sina Calzada, Rose Naidas Arsadon, Caroline Acorda Kitug Pascual, Perlita De Leon, Nora Nagtalon Pacifico, Robert Corpus, Orsola Dominador, Fred Rossi Arellano, Suley Sadaw, Linda Abay, Edna Miranda, Irene Baga, Imelda Valdez Umabal, Alejandro Corpus, Maricel Failano Lacerona, Eden Carmen Valdez, RMG Byrne, Helen Grace Menor Alipio, Sami Dadulia, Larry Sorono, Carolina Biloria, Fanny Doques Dasalia, Denia Peralta, Rexy Castillo Soltani, Aida Rafanan, Florgenia Valdez Rin, to Dencio Barit, Lani Calaustro Pasyon, Rosie Padilla, Angel Gungab Corpus, Mariam Catalan, Lodi Maluum Marsan, Mar Danog, Lena Carnate Cadjente, Telma Kalamayan, Florence Kikik Fiesta, Mina Grace Ruiz, Ofel Mangawang, Jonalyn Iloreta Anyabiesa, Harry Sarmiento, Josephine Ilag, Pers Bitin,
Leti Agustin Corpus, Evelyn Dumayas Nielsen, Aurora Kaliha Kilala, Aim Nenita San Juan, Estrella Bulusan, Mary Jean Tagatak, wants to greet her apo, Kriska Ocampo, for passing the board exam from Mama Old and Daddy Old. Anen? Okay, thank you. Thank you, Mami. Kablaon tayo mamat ni Seni Esta. Ayan, dito way pa ako Hawaii. Ayan, ni Senaida Esta Crescin. Hi, Seni. Kanda kiti kakaduam dita. Ayan, happy viewing, happy listening ka. Seni Esta Crescin. Dito way pa ako. Nagraman di kiti kakaduam. Kabagayam. Kablawan tayo pa ni paring Ed Lasiste. Paring Ed Lasiste di Hawaii. Kraman ka ni Anne Murray Agunoy. Kaya nagiti kagayem ni Anne Murray nga dumdumngeg. Ayan. Ta ako na ni Anne Murray kat no papanak. Sika. Kang kanayin da. Apay nga kang kanayin da kablawan. Kang kanayin ka magdengdengeg. Kaya ito makablawan. Ano kaya ito makablawan? Ag-comment kayo. Ag-text kayo. Ano i-PM dak, yan, kaya ito kumablaw, kang runan na, tapno kang kanayon ka makapagkablawan, agad ag-sponsor kayo, yan. Legit solusyon na, di ba? Hi, kani Nelda Saludes. Hello, Nelda. Nagramamatan kani Imelda Valdez Umabal, ni Tess Fernandez Sagon, lamit ko ni Nanang Montes, ni Cora Doronio. Hello, Cora Doronio, kumusta? Dandani ka agbakasyonan? Kumusta ka kano dito Barcelona, Sulsunay, Ilocos Norte? Ituloy ito nga ibasa, papagayam ti surat, pagkasarita ni Jenny Tubo, iti Bakaray, Ilocos Norte, Philippines, ka nagnanaid trabaho ita ti Waipahu, Hawaii. Ini pa nang isurat ni DJ Nas. Uwan manong nemi kastaunay iti panagpakpakawan ni Jacob. Kaya't na siguro saan nga matuloy iti panakikalaisak iti uliteg na ani Jake. Kaya bagag kang kuhana. Ano pa makawan alis tulahing. Ngayon may bagag amis mo kang kuhana. Nga saan kun nga ipatpakit. Tani di balikas nga ayat iti pusok kat intaklin kun iti sabay. Manong nemi iti tatalikod ni Jacob. Madlaw ko nga inlingad na manong nemi iti panagarubos na gitiluana. Uwen, tanusaan ko mama naging bubukod ni Jacob iti ragsak. Tay ko nakon manong nemi, sinayang natin kinapinta sa kundaway. Nakadado di tayo kiti parso nga agtartarigaga nga makadanon dito'y Hawaii manong nemi. Ibang pamuspusan dalaing tapno maitawing o numatawing dang umay dito yung trabaho ka nagnaed. Ngayon adda ni Jacob manong nemi. Sinayang na tinapinta sa guntaway. Ngayon bagbaga, di kita duma dita manong nemi ngayon kugtar na tinaimbag agasat na. Sayang, ti panangipatag ko keng ka, Jacob. Sayang. Ngayon no pa'y kasta? Saan ka ito nga malipatan? Siyempre, ito na makit-kita kat kadandan na ito, dagiti talo nga anak ko. Malagip ko ito. Kat malagip ko ito lahat talagiti sa mga lakam mo, palakam mo kaniyak. Yung dito'y pusok, maninidab tumatan, kadawan tumatan ti mariknak na sayam. Gapo tumaki asawak, ti lalaking alam na maik ng ipatpategnak. Mabalin siguro nga ta kami tinairi na ikari ngagkagasa. Aging ka manong nemi nga nadanunanen iti kaldawan ti panagkalisami kini Jake. Ti uliteg ni Jacob. Mas daw daman no apa yung isut kinayat ko alang arod. Kaya sumit at talaga tinaikari para kanya. San man nga may ladawan ti ragsak ni Jake. Ngayon may tibiyang ko jak mawaten ti riknak manong nemi. At siyempre, masusurot tumitlay ng patigso.
Adu, dagiti mabuno, iti kalay sami, kat siyempre, adamat dagiti kabagyan ni Jake, kabagyan ni Jacob, the ex-boyfriend mo, no, husband ko, manunin. Agkikinisim na, gagiin na rasaas. Kan matada na kitiniturong ka na kami ni Jake, nang runa kanya. Ngam sangkulatan nga ikante kay papanahan di kita yung kikita da. Pahala kayo, tibuhay yung kunak. Tinasken, kadagasawa kami yung ni Jake. Kaya din ta nakasimpa kami, manunemi, idi ta nakapagwaywayas kami matin. Wen, manunemi. Kas kagangay kan talaga nga mapasamak iti apagas-asawa. Manunemi. Nga po siguro tanatikaganan nga nabayag tiriknak ken puso. Kapo siguro manunemi. Iti sayam nga nariknak nga paay ti dati nga asawa. Tsak may ladawan manunemi ti mariknak iti deta akong daway. Iti da kami kini Jay ti asawak iti may so a kwarto. Wen nariknakon manunemi ti panakaep tinabayagan nga panakailiw. Tinabayag nga natunday nga panawen at natikagan ti sa nga silong abang kang kuwakunada. Wen manunemi. Ti asawak manunemi isuman tinangep iti dayta panakailiw. Isuman manunemi tinang bisibis tinabayagan nga natikagan ariknap. Kadagiti nairot nga rakop na. Kadagiti nabarang agek na. Uwahin manunemi numampay medyo adan-edad ti asawa. Ngem ididita gundaway manunemi kasla mariknak nga kabanwag paylayan. Uwahin awan paylayang ti pagdumanda kadagiti agkabanwag kadagiti irot ti arakop. Ken kastamatan iti kinabara na gitiyagi apros manunay. Siyempre, tao aklaeng kat sumangaw, abulontaryo kanagiti bibig ko, kanagiti asog kanareng-eng ni ayan. Tao aklaeng mawaw ka nagkasapulan, iti panakaep-ep, iti dahi tangawaw. Manong nemi awanin ti pagkunaag kini Jake iti panangipateg na kanya. No ararigam kas na ko nakitayen kas laklamay sang itlog nga taptapayain na itiin na panangilaka ka uno panangiyalik ka panang sapuyot kanya. Kasta manong nemi iti bariknak panangipateg kaniyak ni Jake kat nakunak. Sanak to babawi. Iti desisyon ko. Nalpasan ti panagibales ko. Sanak ba't nga nagbidot. Nga nakiasawa ka ni Jake. Taiso nga talaga ting karin apo Diyos. Nga para kanya. Gabo ka na kita ng iparparik na ni Jake kaniyak manunemi kit sumitintin inot nga mesadagan. Imasidagan tirik na kang kuwana. Numampay napili taklayang idi nga nakikalaysa. Tapno di kastakit mabalas ko lang ni Jacob. Ngem gayam. Dito yung manong nemi at adda ka nakarikna at iti kinapudno nga yan. No nasapsapan lang ko mga namamok ni Jake. Siguro manong nemi saan kumamat ka nagkantigundaway ni Jacob nga nang pasakit kanya. No amok lang ko ma. Ngay sumitlagayam ting pagtungpalak kadenak itong palbiag. Nuamok la ko ma. Kadagituin nga panawen manunemi at damaten ni Jake dito Hawaii akataktak ko na ko itirikat ka namay tibiyag.
Kadigidad na ko manong name na inot na matlaing nga naawat. Iti second father da. Naman pa'y sanda nga nagtaot ken ko na. Bilang damaten manong name nga amada. Naman pa'y ni Jacob manong name. At na ita nga grigrigat piman. Ijay dita Pilipinas. May sa iso na kanon nga kargador. Ha? Diyan mo noon niya timariknak, nukasta nga damadamag ko may panggapkan ko. Tari di ay nasawa na manunemi awandan. Makidandan nakit dita, iti may sa babae manunemi nga daan ti dua, nga inauna nga anak. Kitam kadlaeng, no nagbalinak man nga tanga, idi, nga nagayat, itikas ki ni Jacob, natang-tanga manan ni Jacob. Agasim tinangisukatan na kanyak. Dua namin dua nga na disgrasya. Namin dua nga naganak abalasa. Sa damag ko manong nemi kakaasikan o. Taisun ti mangisaksakad ka nagitisan namat nga putot. Ti pa nagbiyak nagitisan namat nga putot. Piman, kargador manong nemi dita tiyandahan. Nasaan sumurot ka nagiti mapanagangkat ka nagiti ikan. Kat sa danto isursur, aglaklako itikan. Uwan. Nagsansan na ayak laengen, nakasta, nga makitkitak, iti may pupus manunemi, iti Facebook, nga langa, kanararamiden, ni Jacob manunemi. Kat na itan tanimitin ko dahil di korona, ngayon korona keng kuana, abalito. Kat isumit lang tinamagbal nga gambang manong nemi. Uwan, di naman lapinos pa ng panunot manong nemi. Nasyak kuma, iti mga langon, amang tad keng kuana, iti namay ken ragsak. Ngayon mala, nalpaskat nalpasan manong nemi. Dahil ito iti kinayat ni Jacob nga biyag na. Agad na ito matinagtungpalan ti biyag ko. Nagasara kak iti manang ipateg nga asawa itagdam. Manong nemi, alayk man dito yung agundaway nga may bati ito sa magmano nga mensahe para kini Jacob. Tabarbaring man, no agbuybuya, uno saan kadada makamamok yung kuwana nga agbuybuya kit idanon danto keng kuwana. Jacob, kumusta kan? No kahit mo kasaludsuden, kumusta matin, nagiti talungan, nako, ala, hangkong libaken, nga, adamat paset mo ka nakuan. Handamag ko, papauitan da kan sa sakmaminsan, nagiti anak na. Ala, saan nga may kat, amala ti ama. Dahil tamat ti pagyamanam, tada anak, nga pulos nga saan, nga nang laksid keng ka. Dahil bagbaga kadakwada, nga saan da nga laksiden, saan da ka nga laksiden. Tas sikat-sikat to pa lang tipod nung amada. Sinayang mo ti amin, Jacob. At ka kumaitan dito eh. Ala, ano dahil nga talaga ti kayat mong agasan. Ti makidenden na iti babae nga anak na, nga sa amumat nga putot ala at anusam. Sabi ko ma, tatrabahin nakakang kanayon ni Apo Diyos. Sabi ko ma, ado nga sapay ko ma. Halagastan, kat sabi ko mga rod, nadanto na kiti kundaway nga agsamat tumanan ti dalan ta. Ala, ako ipaidam, nagbakasyon kami kadagiti anak ta, umay kamat sumurong ka nga mo takarabangam ang makita dagiti anak ta. Manong nemi aking gala dito yan, dito yung pakasalitaan nga nagbalin maten nga likip ko tinapalabas. Kat sapay ko mata nakaipayak matilinglingay kan pakapidutan iti adal kadagiti patak nga dimngeg iti daytoy nga programa. Kanjak mabubos tinak panagyaman kayong ka manong nemi kas timon dito nga napintas kan makaipaay tiragragsan. Naroon na kanagiti padak nga ada dito Hawaii nga naruwamen dito Pilipinas. Kan kastamat na nagiti OFW nga da karig na dumadum mga luglugar kanagyaman akmat ka ni DJ Nes Music Lover iti Riyadh, Saudi Arabia. Nga nakamagayam kami ti Facebook kati sutinak ng istoryan, kati sumatente ng isurat ka ng urnus, kada ito yung pagkasalita. Toy, nga rod, baka utang nga pagaya mo,
Jenny, tubo iti Bacara, Ilocos Norte, Philippines. Agtrabaho ka nagnanahin dito Waipahu, Hawaii. Babayan ti parang isurat ni DJ Nes iti Riyadh, Saudi Arabia. Pabagay amin ang ikan yung arod, ti bakabuklan, ti panakaisalaysay, panakaistorya, ket panakaibasa, panakaitad ti biyag. Ti pagkasaritaan ni pagkayam nga Jenny. Thank you, Jenny. Iting ka panangiburay, ti pagkasaritaan. Thank you, met ka ni DJ Nes. Iti na panangisurat kareto nga pagkasaritaan. Sakbay nga rin nga, pipinakada tayo papagayam, nagkita dumapay ng tayo i-acknowledge ni Mary Jane Guillermo, iti Guillermo Cleaning and Yard Services. Kontakin nyo lang ni Mary Jane, iti 721-7232. Wano ni Jennifer, iti 722-7380. Nagkasapulan nyo ti serbisyo, ti Guillermo Cleaning and Yard Services, dita Hawaii. Hi, kani Leila Litz, dita Toronto. Kiraman kani Alex Asuncion, dita Norway. Iyan, kan kasamaten ni Daliandro, kani Perlita Sacario. Ni Florence Kikik Fiesta, graman kada Albert kani Chuna Kagente, ni parang John Ray kani Evelyn Lauricio dito California. Ni Compadre Canuto kani Compadre Maring, kani Nita Fermain dito Hawaii, kasamaten kani Marilyn Balico, kumukablaw kadi dito Kasarat, Santa Rosa Sarat, agraman kani Christine Kalumag dito Lagi Lawag City. Dito ni Mami kada kiti panakaknalis kiti naud-odi nga agbibuya kada tayo. Hello Mami. Happy viewing also to Agbayani Maulit China, Vilma Disa Domingo, Rose Sagnepliano, Arnolfo Paa, Telma Agbayani, Lolit Labao Rosete Batarina, Trinidad B. Albito, Jonalyn Edataer, Jovi, Miss Anne Morey Agonoy, Glo Fiaco, Josie Sagario, Vina Bailon, Rodel Kakal, Mary Ann Yang, Luella Reyes, Janet Cabugon, Selmarie S.G. Tapon, Margarita Felipe, Marlene Nagon, Maricel Gawat, Jenny Reyes Takabayasi, Bren Caliboso, Marlon Borja Caliva, Rosalina Tagudin, Mel Stobbs, Nino Corpus, Merly Pambid Ballesteros, Normando Dantes, Ella Santos, Christian Astudillo, Lilia Sonajo Bosnos, Mirna Pedronan Fonasher, Bea Cyril Torrejas Sabugo, Leo Duldulao, Alan Iloreta Hidalgo, Mahal kita ko na dito JJ Gamulao, Christian de los Santos, Remy Aguinaldo, Sandro T. Padre, Lucy Damo, Jazz Santos, Mary Jane Agresor, Rocky Agustin, Presi Olep, Mia HK, Nini Alagag Tolentino, Carmelita Aliado, Estel Cabansag Arcibal, Irene Morales, Florendo Tongpalan, Evelyn Tarampi, Mel Agosto, Linco, VL Agiran, Rolly Justin Lista, John Villa, Ricky Palisar, Alex Pearl, Ronald Vallejos, Maki Sagon, Marilyn Valencia, Esa Sugitan Rosal, Aisa B. Domingo, Edgar Villa, Maricel Vizquera, and Arnold Acoba. That's all that we need. Thank you, Mami. Babagayam may awanin ti sabali pa yung aramidan tayo, malaksit din tayo nalaos sa panangipagsa iti income panagyaman kada kayo. Thank you so much. Iti agtultuloy ng kaya panang suportar iti programa tayo nga Dear Manong Nemi. Thank you kada kiti mangmangtin iti tulong kada kiti kasapulan tayo papagayam. Improvement iti studio tayo. And kasama tayo thank you gayam kada Roy ken Lisa Agustin. Roy and Lisa Agustin dita wow.
Ada nagintarap. Thank you kada kayo, Roy and Liz Agustin. Iti barbaring into no lawas na. Kada ito yung lawas na. Into no Huwebes. May panakder to na ito kabarbarong microphone stand tayo. Yeah? Babayan kada Roy kani Lisa Agustin. Pumakada kam nga roten, no nyaman di kita nagkurkurangan mi, makamukay lakuman nga magpunpunno, no daman di kita nagsubsobra mi, makamukay lakuman nga magkiskisay. Maraming salamat. Sabi ko matagtultulutin ka pa nagsuportar iti programa tayo. Itinagan nga ron di kita ikinadwa tayo nga nagserbi ni my one and only mami, Merlin Pascual Ruiz. Sama tayo kini Sherin Ruiz Gawiran, graman kini Nemi Ruiz Jr. Kaya 20 pag-aim yun ni Manong yun, Nemi, padaanan da kita kahapon lamang. Alauna iti malem, iti Bombo Radyo Lawag. Dito yung basa tayo tayo, kadagitisaan nga nakangag, mangegyo iti radyo, ito no Aldao, ya? Kaya padaanan nyo nga mangeg dito nga pakasalitaan, ita ipuon ko nga irugi Manong Nemi, dita KPRP Pinoy Power Radio, dita Honolulu, Hawaii. Babay na po. Babay na. Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas, intarik naen da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga tumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biyan. Dear Manong Nemi,